Mu masaha yashize hakomeje gucicikana amakuru agiye atandukanye hirya no hino aherekejwe n'amashusho y'uko umugore wa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Kisekhedi, uyu mugore we Denise Nyakiru Kisekhedi wari ucumbitse muri imwe muri hoteli zo muri Amerika ko yatewe n'abicanyi bashakaga kumwica. Gusa kandi ku rundi ruhande amakuru yakomeje kugenda akwirakwizwa avuga ko ngo abo mu nzego z'umutekano w'u Rwanda bashatse kwica umugore wa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero u Rwanda rukaba rukomeje kwamaganira kure ibi binyoma bikomeje kuvuga ko ngo rwashatse kwica umugore wa Kisekhedi wari uri kubarizwa muri Amerika muri aka kanya. Ibi ngibi rero bije bikurikirana n'inkuru y'umugore wa perezida w'u Burundi Angelina Ndayubaha ukomeje guhabwa urw'amenyo ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kugera ku kibuga cy'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe akaza kubura umuyobozi n'umwe wo muri Amerika waza kumwakira ku kibuga cy'indege nk'uko bisanzwe bigenda ku bantu bafite icyubahiro cyangwa se ku bayobozi, ari umufasha cyangwa se ari umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Rero nawe akaba akomeje guhabwa urw'amenyo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ubwo yageraga ku kibuga cy'indege akabura umuntu n'umwe waza kumwakira nk'uko bisanzwe bigenda. Reka mbanze nguhe ikaze hano ku Isaniro Empire uze tubane muri aya makuru turebere hamwe uko byagiye bigenda kuri izi mpande zombi, yaba ku ruhande rw'uyu mugore perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye wageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibuga cy'indege akabura umuyobozi waza kumwakira. Turebe ngo byagenze gute, ndetse n'amakuru akomeje gucicikana hirya no hino avuga ku mugore wa Kisekhedi ariwe Denise Nyakiru Kisekhedi wari uri kubarizwa nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kaza kuba yatewe n'abicanyi cyangwa se ngo yaje guterwa n'abantu bikomeje gukekwa ko bari baje kumwica cyangwa se bari baje kumugirira nabi. Bikaba byakomeje kugenda bivuga ko ngo barabo mu ngabo z'u Rwanda. Gusa rero u Rwanda rukaba rukomeje kwamagana ibi binyoma by'uko ngo ari bo bari inyuma yo kuba zajya gutera uyu mugore cyangwa se zajya gutera uyu mufasha wa Kisekhedi wari uri kubarizwa muri Amerika. Mu itangazo rero ryashyizwe hanze na ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 25 z'uku kwezi kwa gatatu, ubwo ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko umwe mu itsinda ry'abashinzwe umutekano w'u Rwanda utari ufite intwaro yuriye n'abashinzwe umutekano wo mu itsinda ry'abo muri RDC mu kirambi cya hoteli i Washington DC cyemerewe kugendwamo n'abashyitsi bose, ubwo akaba ariho bahuriye. Rero akaba yavuze ko impamvu ubushinzwe umutekano yahuye nabo muri RDC nuko yaba itsinda ryo mu Rwanda, nuko yaba itsinda ryo mu Rwanda n'iryo muri Congo, ari abo ngabo bo mu itsinda ryo mu Rwanda ndetse n'iryo muri Congo bari bacumbitse muri hoteli imwe. Umunyarwanda utari ufite intwaro yaje ukangirwa kuba yakoresha esanseri n'abashinzwe umutekano wo muri RDC. Ibintu ambasade y'u Rwanda yakomeje kuvuga ko bitari bikwiye ndetse ko ari imyitwarire mibi, kuko aho hantu nta muntu n'umwe wari uhakumiriwe cyangwa se ko nta muntu n'umwe wari uhejwe aho hantu, kuko ari ahantu hagendwa na buri wese. Rero akaba yaje kwangirwa kuba yakoresha ubu buryo bwa esanseri cyangwa se lift abibujijwemo n'abashinzwe umutekano wo muri RDC. Ubwo ni ukuvuga ngo abari barinze uyu mugore perezida Antoine Felix Kisekhedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ambasade y'u Rwanda rero yakomeje kuvuga ko ari ibintu bidakwiriye ndetse bikaba imyitwarire idahwitse yagaragarijwe ahantu buri wese afite uburenganzira bwo kuba yakoresha. Icyakora ikibazo cyahise gikimuka ibintu bitabaye bibi cyane. Rero ambasade y'u Rwanda yakomeje kuvuga ko nyuma y'ibyabaye uruhande rw'u Rwanda rwafashe icyemezo cyo guhindura hoteli. Icyakora itangaza ko abanyarwanda bahohotewe ndetse bafatwa amashusho n'abantu batazi mu gihe basakwaga bava muri iyo hoteli bajya mu yindi bari bagiye kwimukiramo kugira ngo iki kibazo kibashe kuba cyakemuka. Rero bikaba byakomeje kuvuga ko ari ihohoterwa bagiriye, kuko aribwo ayo mashusho mukomeje kubona akwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga aribwo baje kuyabafata. Ubwo bari bari kwimukira muri iyi hoteli yari icumbitsemo n'umugore wa Felix Antoine Kisekhedi nawe wari ucumbitse muri iyi hoteli, akaba aribwo ayo mashusho yaje gufatwa, akaba ariyo mukomeje kubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga akomeje gucicikana. Itangazo rero ryaje gushyirwa hanze nyuma y'ibinyoma by'abanyekongo batifuriza ineza u Rwanda, bakomeje kuvuga ko inzego z'umutekano zarwo zari zigamije kugirira nawe umugore wa perezida wa Congo Denise Nyakiru Kisekhedi wari ucumbitse muri iyi hoteli. Ambasade y'u Rwanda rero muri Amerika yakomeje ivuga ko nubwo byagenze gutyo, ambasade y'u Rwanda rero muri Amerika yakomeje ivuga ko nubwo byagenze gutyo bitabujije abantu barimo n'umuvugizi wa RDC gusakaza ibinyoma ku byabaye. Mu kiganiro n'itangazamakuru yakoze mu ijoro ryashize akaba ari umwe wakomeje nawe kuba yakwirakwiza ibinyoma, avuga ko ngabo mu Rwanda cyangwa avuga ko ngabo bafite inkomoko mu Rwanda ngo aribo bashatse kuba bagirira nabi uyu mugore Denise Nyakiru Kisekhedi, akaba umugore wa perezida Felix Antoine Kisekhedi. Umuyobozi wungirije wa ambasade y'u Rwanda kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ishimwe yagarutse kuri ibi binyoma ari gusubiza waje gukwirakwiza ibi binyoma bivuga ko ngo u Rwanda cyangwa se ngo mu nzego z'umutekano wo mu Rwanda karibo bashatse kuba bagirira nabi uyu mugore wa Felix Antoine Kisekhedi wari ucumbitse muri iyi hoteli. Rero
ikiganiro uyu muyobozi wungirije wa ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Arthur Isimwe nawe yagarutse kuri ibi ngibi avuga ko ngo watekereje kuba yakwirakwiza ibyo bihuha byose ko ngo ari ubugore yari arimo gutekereza ko nta kintu kizima yari arimo gutekereza ku muyobozi cyangwa se nk'umuvugizi wa RDC nawe wagize mu ruhare mu kuba yasakaza ibinyoma byo kuvuga ko ngo u Rwanda cyangwa se ngo abo mu nzego z'umutekano w'u Rwanda karibo bashatse kuba bagirira nabi uyu mugore wa Perezida Felix Antoine Kisekhedi nkuko Arthur Isimwe yivugiye ati muri gushaka kwibonekeza mwifashishije imitwe y'inkuru itagize ikitangaza kuko hoteli yagenewe buri wese washaka kuba yayijyamo kiretse iyo hoteli yari kuba yuzuye rero ntago mwari mufite uburenganzira bwo kuba mwakwirakwiza ibyo binyoma kuko nta muntu wari ufite umugambi mubi kuza kuba yagirira nabi uyu mugore w'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo witwa Denise Nyakeru Kisekhedi akaba ari umugore wa Felix Antoine Kisekhedi ambasade y'u Rwanda rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagarariwe n'umuyobozi wungirije wa ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba rero yivugiye ko rero ibi ngibi byose ari ibinyoma bakomeje kugenda bahimba hirya no hino anasobanura ko hoteli yagenewe buri umwe rero ambasade y'u Rwanda ikomeje kwamagana ibi binyoma se inanenga na bamwe mu bayobozi b'igihugu cya RDC bakomeje gutangiza ibihuha ndetse no kubisakaza bavuga ko ngo bamwe bo mu nzego z'umutekano w'u Rwanda karibo bashatse kuba bagirira nabi uyu mugore wa Felix Antoine Kisekhedi wari ucumbitse muri iyi hoteli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa nanone umugore wa Perezida w'u Burundi we Angelina Ndayubaha wakomeje guhabwa urw'amenyo ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kugera ku kibuga cy'indege nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabura umuyobozi n'umwe wo muri Amerika waza kumwakira ibiro by'uyu mugore rero Ndayishimiye byatangaje ko yageze i Washington DC aho yari agiye kwitabira iyi nama ya Global Coalition for Childhood yita ku guteza imbere imibereho myiza y'abana byateguwe n'umugore wa Perezida Donald Trump Ndayubaha rero uyu nguyu yageze i Washington nawe tariki ya 23 z'uku kwezi amashusho akomeza kugaragaza ko ageze ku kibuga cy'indege ayari wenyine nta muyobozi n'umwe wigeze ajya kumwakira nkuko bisanzwe bigenda ku banyacyubahiro iyo bageze mu bihugu bitari ibyabo cyangwa se iyo bageze mu bindi bihugu bigiye bitandukanye dore ko bisanzwe bimenyereye ko bakirwa n'abayobozi bagenzi babo cyangwa se n'abandi bayobozi bagiye batandukanye uyu mugore wa Perezida w'u Burundi we Angelina Ndayubaha we akaba yarakiriwe n'abantu batatu bigaragara ko ari muri ambasade y'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika none rero nawe akaba akomeje guhabwa urw'amenyo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko nyine nta muyobozi n'umwe wigeze ajya kumwakira umunyacyubahiro nawe wari ugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka ngushimire ho ukomeje gukurikira amakuru agiye atandukanye hano ku Isaniro njye mvuga kuri micro na Isaniro nini maye neza dukomeze guhurira mu yandi makuru bantu mushaka kubaka mu mpeshyi y'uyu mwaka ndagira ngo mbabwire ko igihe cyanyacyo cyo gusaba impushya zo kubaka ari uyu munsi nimugane rero iSolution Limited babafashe abarahita bakorera design zigendanye n'imishinga mushaka gukora ubundi babashakira impushya zo kubaka hanyuma bazabubakire bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri nomero 0781864038 cyangwa ubandikire kuri email ariyo isolutionkigali@gmail.com iSolution Limited ntitugira amanyanga.